ovo ne smete propustiti. Danas ćemo prikazati kako da napravite dekorativnu tehniku beton cemento. Prikazujemo ga u ovom tonu 264T. Za početak nanosimo primer u razmeri 20-30% sa vodom. I bacamo se na završni sloj. Po potrebi voda sa oznakom Ekolsa. Bacimo se na nanošenje zaštitnog sloja Cebo Stil u razmjeri 1:1 sa vodom, koji će nam dati ton i zaštitu.